što se tiče uslova da su sigurno bolji nego tada, da imamo više nekakvih, generalno gledano, ne pričam samo za vaterpolo, iako i u vaterpolu smo dobili tu bazen u Budvi, Herceg Novi je dobio bazen, Kotor je renovirao na stari bazen koji je bio, tako da mislim da su uslovi značajno popravili. Naravno da to uvijek može bolje, da mi uvijek kukamo kako su nam uslovi lošiji nego u drugim zemljama, ali moramo ići uzeti u obzir to da smo mi objektivno jedna mala zemlja koja ne ulaže baš previše u sport u odnosu na neke druge zemlje. Tako da bolji su sigurno i bilo je i nekih jako dobrih rezultata u ovih 20 godina. Mislim da možemo da budemo zadovoljni uz jedan dobar sistem koji mora da se postavi sigurno. Malo smo lutamo i dalje u mnogim sportovima po tom pitanju. Mislim da možemo dosta da napredujemo.